episode. Biyag di tao. Anong samtoy balay mi, Daniel? Simple lang. Simple lang, mayat latamat. Tinapatay kat adapag na anak, tapno saan akong nga gastos ityabang. Sa bagay, husto ka. Oh, mabisin ka din. Itay pala nga, Marisa. Mabit lang nga rod ta mga laak iti kanam. Agyaman na, tapinagnaidnak dito balay mo, Marisa. Si kakit di mat. Nagsaritaan tanti may papan iti day ta abanag. Okay lang ang kanya. Maawatak no awan apulos urnong mo. Kas nakunam kanya, kat adakabsat mo asinuportaram iti. Munya ron. Isa jak nakaurnong ta napan amin iti kabsat ko ti sweldo. Wen, maawatak day ta, Daniel. Iso adi ka madanagan. Mabalin ka di adi tuyak pala ang balayo, Lola. Day, apay. Awan ka di pa'y ninanang mo, Jane Apaw. Saan pa'y asim mangput ni Nanang? Ang mga no nag-overtime manen iti pwesto na. Wano saan, ang mga no atid dugmanen ti pila dagiti pasaheros. At lalaki, ije balay mi, Lola. Ha? Ne, asino ngay day di alalaki, Apaw? Nobyo ni Nanang. Anya, inyawid ni nanang mo tinobyo na di tabalayaw, Apaw? Wan, Lola. Mabutengak mo't nga agawid nawan ni Nanang. Tadudwa kami lang ije balay. Ang mga nudakas taramidan na. Kabutbutang ngamin tirupa na. Ay, talaga gayam nga insang putnan, ijay balayo, tinobyo na. Ang damat gayam ti apo ko ta dito bakit? Rabiin, ang mga nusapulan ni Nanang na. Awan pa'y ni Marisa dita balay dalakay. Tila ang nobyo na ti adda dita. Anya ang nobyo mo'y tasasawam bakit? Ti kavid video call na idinapanta ijay balay da. Nukasta, pinagnaid na tayo alalaki, iji balay da. Wen lakay. Ay, una yan ni Marisa. Di nala pinanunutan nga dati balasitang nga anak na. Namumati anak ta. Sobra mo ti kinaimbag na. Nobyo naman, wano karoba na. Talaga anaparabor. Saan siguro akomportable ti apo ko ta? Iso nga imay diti balay. Kasta mati ko na itay. Balasang ngaminin ni Jane lakay. Kasaritam to ti anak ta, inton umay diti balay. Bakit? Ayan ni Jane nanang. Aday ti sala sanak ko. Madama ti panag-review na, tanda ka no quiz da inton bigat. Ape adi pa'y lagawid katrabin. Inuroray na ka anak ko, tanarabyan ka ngamin. At damot ni uncle na akadwa na ijay balay. Saan akomportable ni Jane itinobyom? Ngamin, italaang anag kita da. Sa maysa, balasangan ti anak mo. Anya nga ro ti aramidak ngay nanang. No apay ngamin a pinagnaud mo day di alalaki di tabalayaw. Isupay ngamin ti gastusin na iti abang na, nanang. Kentap no matulungan nak iti pwesto. Kasano, nulukwan na ka. Di isuntumanan ti pagsangitam no ka. Nagkarin ni Daniel nanang, saan nakalukwan. Ikalay sanak kano. Ay, agpanunot ka kumaan ay imbagan ako. Saan adakas ti agayat? Ngam am-amumpay kumaan na imbag ajay tao. Tapno saan ka amailawan manan. Di ka kumamaupay kadagiti ibagbagaken ka anak ko. Madanagan aklaeng paraken ka. Amok tinagdalanam idi pinanawan na katiaman ni Jane. Diyak kayat amaulit mananday jay. Wen, di kay madanagan nanang. Napudno ni Daniel kanyak. Di naktulukwan day jay. Di mo matkadwa ti anak mo. Di na kaya ti sumurot kanyak. Agnaud ka no iti ayan dalolo kun lola na. Iso nga itulod ko dagiti bado na itjay. Baya maano kasta ti kayat na. Sa bagay, natalgadnot ket diti kasasaad na itjay. Taamok asaan abaybay ang dagiti dadakkel ko.
Kan may mayat matlaang no agnaid ijay. Tapno masolo ka. Anya? Naringgat ngamin no adda ti anak mo dito balay. Adda ka inagaw ko iti atensyon kan oras mo. Sika talaga. Ayun gayam, sumurot kan to ije palengke inton bigat ha. Tapno adda katulungak ngaglako. Una, awan mat kat ti aramida kinton bigat. Awan pa'y mat pagtrabahwak. Manungal daw asaan nga imimay ti anak talakay. Asidaglaang ba't ti balay tayo iti balay da? Ang mga nobise iti trabaho na. Mumay ka narigat ti trabaho na iti pwesto na. Mapanmulangin kumustaan ti anak ta. Angin inton malam ta sigurado asaan pa'y anak kaawid tayo jay. Mumay akanayon marabyan nga agaw-awid. Wan, inton malam ama panak, tapno siguradong hadda ijay. Kumusta kan nga ay anak ko? Nasaya at mo't nanang. Kumusta ti pwesto mo ijay palengke? Kaasi ti apo, adulat tamot ti customer. Kan sa anak unay amarigatan, tadamot ni Daniel akatulunga. Nasaya at mat nga rod no tultulungan na katinobyo. Wen nanang, awan pagdanagan nyo, tanagagat at taon ni Daniel. Saan akas kadagiti daddong madita, apapakpakan lang kadagiti karelasyon da. Sapay la ko mga rod taison timang kompleto iti biyag mo anak ko. Diyak kayat makita nga agsangit kamanen gapo iti lalaki. Wen nanang, saanen mapasamak dayta? Tanapud no tinobyo kanya. Matitirik na ka. Panag ko na, diyak ka ba alam trabaho ita, Marisa? Kasta ka di. Anyat nasakit kan ka aya. Nasakit ti bakrang ko. Epekton samot na ito, iti diritso panagtrabaho kay di palengke. Adumot nga minti ipapaaramid mo kanyak. Ala, agbati ka lang dito'y balay. Siya kung ti makaamoy ti pwesto. Adda agas iti drawer. Agtumar ka. Ni Daniel ti lumabas lakay. Sa dino nga tati papanan na. Ray, napigsan samay. Naku na nga min ti anak taitay na salaw ko di tadalan. Masakit ni Daniel. Iso asa na makatulong, di palingkay. Kas di ayamot ti masakit. Kita man, nakasarsaran tamo ni. Agpampambarsamot na itatao. Anya nga tanusurotam lakay. Iti anya ko maagapaw. Tapno maamuan ta, no addar aramiden na akalukwan. No adda nga iti sabali akasinsin narak na dita. Narigat ti kasta ka panunutam bakit? Kasaritam tulangan jay anak ta, may papan iti dayta. Tapno ammo na ti aramiden ti nobyo na, no kasta nga awan di tabalay da. Narigat ti agsasao, no awan ebidensya. Kat agpaliiw tayo pa'y tapno makasigurado tayo no anya ti mapaspasamak. Kumusta kan, Chona? Nasaya at latamat. Agyaman na, tayo manugot kang agkita ta. Wen ata nawaya kita. Iti ka di sigo da boarding house mo, ti pagnanaanam? Wen Daniel, iti sigud lata. Umay kaano kayat mo? Iso na lang, adayo ti pagnanaada kita. Nasuro ka may nga oras ti biyahe. Kunam, adda kwarta ti single ma'am sugar mamim. Dumawat kay ti pagpletem Sigurado nga ikan na ka. Sa bagay, dumawatak tumanan ken kwa na nung maibus ti inted na akwarta kanya. Tibilin ko kan ka Mabalin mo ti makirelasyon iti sa bali ngam para lang iti kwarta. Win, di ka kadi madanagan. Nukas tangad na itad ni Marisa kanyak, ibingayan ka. Rumbang laang Win gayam, masapol nga agawidak sakbay ti alas 4. Tama nga no maamuan ni single mom nga agul-ulbudak. Sapay agin sa sakitak lang itay agsapa. Tapno dinak pagtrabaho ni di palengke. O sige nga Rod, agawaan ta ti mangan, Daniel. Adda ka din ni Jane nanang?
At da practice da, ije pagadalan ita. Apay ka de. Umay ko itad ti allowance na nanang. Siya kun ti pang tedamanak ko. Itad kuntukon ko na inton madamdama. Agyamanak nanang. Agawid akmat la adagos. Ay, agtugaw ka man pa'y Marisa, tada ibagakan ka anak ko. Idi pa'y napalabas a bulan, akayat ko nga ibagakan ka da ito'y. Ngam di ka mataymingan. Anya day tananang. Sa dinaw, ti papapanan ni Daniel no kastangaawan ka di tabalayo. Papapanan. Ni, saan mat arumrumar ni Daniel nanang? Tamadikit nga rod tirik nana. Iso adinak pa'y lamatulungan iji palengke. Idi pa'y amakit kita mi arumrumwar no kastangaawan ka. Inton kwan, agawid iti alas 3. Wano saan, alas 4 iti malam. Imposible mat day tananang. Ang mga nukaruprupa na laang tinakita yo. At dalaang ditabalay ni Daniel. Saan arumrumwar day jay. Iso nga rod ti makit kita mi kinitatang mo alumablabas. Ay nananang di yo man padpadaksan ni Daniel. Diyak mo't padpadaksan anak ko. Ibagbagak laang tiagpaiso. No di yo kayat ni Daniel apara kanyak. Saan laang? Basta di yo kumamot padaksan. Ay, maditirik na kita, Daniel. Mabalin ka di asikapay laang tiaglakoy di pwesto. Ay, wala. Mabalin mat. Agyaman naklaunay. Uray alas 8 amang lukat ka. Mabalin nga alas 9. Adda ka di pa'y aramidam? Ang dalang dagasek, sakbaya mapanak iti pwesto. O sige, tinapatagkat mang lukat ka. Adda nga min tisukik amapan ag-pick up iti order inton madamdama. Bilangam ana imbag ti kwarta nga ibayad na, ah? Win, di ka madanagan. At iti susi ti pwesto. Agyaman nak, Daniel. Dakkel ti maitultulong mo kanya. Rumbang lang agtinulong ta. Taagin inayat ta, Marisa. Nay, kung naklakid din o sikatin naglako, ijay palingkay, anak ka. Saan tatnang? Mading amin tirik na. Isuan ni Daniel timbaon ko. Ha? Intalak mo tinigosyom, itinobyom? Tatang. Nasaya at matataon ni Daniel. Nanay, kita ang anak ka. Narigat ti basta agtalak itaapanaway. Di kay madanagan, tatang. Siyak tumanan timang bantay itilakok inton bigat. Kat, papanan nyo nga'y, nakapulis kayo mat. Adalakad may kaninanang mo ita. Urayak dito yan, tanin nakabaybayag nga grub-rubwat. Anya ter aramidam niti boarding house ko, Daniel. Chona, nakaikad din akon. Panawa ko na dyan, Marisa. Ha? Kasanon no sa pulin na ka? No kayat mo, mapantay iti adayo a lugar. Iti lugar adi na masarakan. Umdas nga tati kwarta gastusan ta. Win, dakkelagatan tuy igem ko ita. Mapantay iti adayo a lugar. Tay awan na pulos ti makaamam mo kadata. Sige, makamu ka nga ron. Basta si katag gastos ha. Wen, Chona, awan pagdanagam iti dayta. Siyak ti makamu iti amin. Nay, apaya kasta tilangam nga imay anak ko. Di matan agawid ni Daniel, nanang. Ay katawagam Saan ang maawagan ti number na? Anya, ay sapay iso tinangital kam iti pwestom ijay palingke kunan ni tatang mo. Day tangarod kat, nanang. Madanagan akon. Ang mga nuintaray nan ti kwarta. Awan ka di ti am-am amabalin mo nga awagan ijay palingke. Dagiti padam nga da pwesto na ijay. Ha? Huwag ngagpaiso. Ni Mari Gracia. Ang mga nakita na ni Daniel. Iso ti awagak, nanang. Anya timbaga ti gayem mo. Nasapa kanuan ang rikop ni Daniel, nanang. No kasta. Amang ano intaray na matan ti kwartam. Kasano pa yan day tananang? Sapay dakil agatad tinig gaman na kwarta. Dayta ti bagbag amikin ni tatang mo anak ko.
Nagtalek ka ngamin adagos ijay tao. Apay ngay akas jay. Kat nagsaya at matimpak pakitak kan kuana. Awan mat madi nga inararamit ko kan kuana, nanang. Oray kasano ti kinaimbag mo iti may sa tao. No dakes ti panggap na ka. Dakes at talaga, anak ko. Di ka mababalaw, tadi mo mat nagayatan ti kastan a pasamak. Saan abasol ti agayat? Ison alaeng, takam malimanen ti tao nga inayat kan pinagtalkam. Ket ita, intaray na pa'y ti kwartam. Awanan ba inday jay alalaki? Anyat ko na dyan anak tangay. Desidido met amang sapul iti dayjay a Daniel lakay. Dakkel agatad tintaray na. Naimbag ko na natibkar ti pakinagam ti anak ta. Daytamet laeng ti pagyamanak iti Diyos lakay. Palaban jay anak ta. Sa pala ko mata matunton iti kabiitan na panawad no sa dino man ti ayan na dyan lalakay. Sana mabalay na may tarayan na ti atraso na iti anak ta. No man pa'y ta maitarayan na tilintag, di na maitarayan ti konsensya na lakay. Nagregregatan ti anak ta kwarta, itaray na kitain. Anya ti planom tiyona? Agjoyride tamanen? Kat, sika kakaiso na nga adda motor nga aramatan ta. Sa dino iti papananta. Sika ti makaamu, Daniel. Anya nga oras nga grubot na. O dinton madamdama, maturog akpay. Napuyatan ak ngamin. Anya nga oras ngamin na nakaawid ta diti boarding house. O sige, maturog ka nga ron. Riingan kanto inton madamdama. Ay na, nakaparpartak launay ti panagmanehom. Di ka matanagan. Expert to'y nobyom nga agmotor, tiyona. Ay na, kaslata mo't tumayaban. Di ka di matanagan. Kontroladok ti amin. Kita mga ano na masabat talugan. Apay, awan ayat ti panagtalik mo kanyak. Ay di mo na partakan. Madanagan akon. Apay ay, jak mo tin makontrol ti. Sa dinutayan ko. Nasaya at mat ka nakariingkan. Marisa. Juan, siyak da ito'y. Nakitak tinagan mo iti post ti may sa a concerned citizen. Iso anamwak a dito yung ospital tinangitarayandakan ka. Pagyamanam ta saan anak karo ti donor mo. Ni Chona. Daksang gasat tapim musay tinobyam. Imay ti pamilya na itay, kat sika ti pabasulan da iti napasama. Siyaklat ako man ti pimusay. Saan amabalin amatay ka? Gaputa adat rasom anaskan asangwam. Nakaamwam nga iti dayjay nga ospital tinangitarayan da iti ex mo, anak ko. Nakitak ti post ti may sa concerned citizen na nang naaksidente da. Nagasat dayjay a Daniel tanabiyagpay. Saan anakaro ti donor ang nasagrap na. Ngam tinobya na, dead on the spot ka no. Adniya, Masyanak kan kwa na. Ngam tunggal malagip ko tinaramid na kanya. Agbaliw tirik na. nakasaritam ka din dagiti pulis. Wana nang, maururay laangan ti panagimbag na. Tapno tuloy-tuloy matan ti kaso. Tapno awan matlaangan ti daduma ang mabiktima na. Nagadumot din ti ilaklakad mo, nanang. Wan, tanaskan nga agsumbat ti nakabasol kanya. Pasensya ka na ko. Bumawi akto kan kawan. Maawatan nakmat siguro. Uwin, nanang. Maawatan ka. Kat asino ngayon tagbanbantay iti pwesto iti palengke. Ada ni Antim Betty. Numaminsan, siyakmat laang. Nagadun at talaga ti taktak mo. Wan nga rodan ako. Ngam sana bale. Malpas tumat laang daytoy. Amo ka na dagsan ti nagpasulakin ka. Sa pala ko mata mapakawan na. Pasensya kan Daniel.
ngam ituloy ko ti agdemanda. Inuta kabayadan ti kwartang entaray ko, Marisa. Basta ikan na kiti pawayway. Ta sa anak tayo ba't na naka-move on, iti napasama kanyak. Siyak ti papabasuran ti pamilya ni Chona, iti napasama ken ko ana. No anyaman ti marikrik nam ita. Kastamat lang ang tinariknak idilino ko na. Stress kan parikot lang ang ti impaay mo iti biyag ko, Daniel. Saan kalatta ko man anam-am mo. Talaga kanyan din akon mapakawan. Uray mapakawan ka. Kaya't kung agdalan iti legal a proseso ti amin. Nasaya at timpakitakan ka. Tinulungan ka kadagiti panawan nga awan ti papanan. Ngam anya ti inaramid mo. Inabusom ti kinaimbag ko kan ka. Sorry, Marisa. Pagbababawyak ti panakaamamok ka, Daniel. Sorry manen anak ko. Nagdarasudusak ang nagdesisyon. Ngam pagnakmakunday diyan napasamak. Manipod ita. Diyakon basta agtalak iti ure asino a lalaki dita. Nanang, Di ka madanagan. Tadyakon makinobyo. Ipamaysak laangan ti atensyon ko kan ka anak ko. saan kayo aparitan ang makinobyo, nanang? Tamaawatan kayo. Basta pilyan nyo kumaan na imbag ti pakiinayatan nyo. Saanan anak ko? Ikarik adyakon makirelasyon. Ipamaysak ti pamatig ko kan ka. Agtrabaho ak anaimbag, tapno adda pang paadal ko kan ka, anak ko. Agpakada akon, LV Bakit. Makigidana ka ni boss. Iti kasta, makatipinak iti plate. Di mo liplipatan ti agipaw iti kwarta, ha? Uy, di ka mandanagan, Bakit? Ureawan pa anak ta, rumbang la suportaran nak, ta asawa nakit nga rod. Uy, basta ano samlang ti aguray. Tay rugimi pa ilang ti kontrata me. Amang ano saan ko amaala adagos ti sweldo. Apay, di mo mabalin ti bumali, aya? Kababain samot, Bakit? Agaramid ka ngamin iti pamuspusan namot. Tapno da maipaw it makwarta kanyak. Saan mo ta mabalin na baybay anak dito'y, Napudot manan ti ulom, Bakit? Di ka madanagan. Taamok ti responsibilidad ko ken ka nga asawa. Unay kamatan, LV anak ko. Imbes nga gururay ka iti ipaw iti asawam akwarta. Agtrabaho ka kit dimot. Awan pa'y mat anak yo kan Julius nga si kaswam ko ma. Saan mat siguro adakas no dumawat akiti suporta ka ni Julius. Ta asawak mo't dayjay nanang. No may papan mo iti anak, amang ano talaga saan kami namadaan iti anak. Taamoy umot, adayo tiba iti tawon mi. LV, Nasurukan na talo at tawon ngagdandan na kami ngam awampay lat anak mi. addan tulat taa anak ko. Saan pa'y siguro at tiyempo. Ngampatsyak adumteng to. Saan samatan ngagtrab-trabaho ti anak mo, Maray? Kasadot nan tiyag trabaho, mare. Umanayan kan kwa na ti ipaw-paw it nila kay na akwarta. Awampay mo't anak da ka ni Julius. Mabalin na tagtrabaho no kaya na. Kanayon kumet abagbagaan. Ngam di nak ipangpangag, mare. Kasano nga ro da makaurnong da, no di na matulungan di asawa na. No adda ibagak, makaungot-mut. Napudot pa'y akanayon ti ulo na iti asawa na. Naimbag laki din ata na anos ni Julius nga asawa na, Maray. Ay, naku nampay, mare. No sabali laang ni Julius, jakla amon, mare. Adamot gaya man impaw it ni Julius akwarta, anak ko. At dananang 10,000 laang. Laang, lalaang lati 10,000, anak ko. Ay na, manumula na ta 10,000 ngay. Dakulin agatad day ta 10,000, anak ko. Nagngina ti magatangitan. Manumula day tangay. Apay ay akas ta ka, anak ko. Kaslakan ayon anapudot ti ulom. Saan ako na naragsakit ti biyag ko itananang. No amukla kaso ti pagbanagan ti biyag ko. Saan ako man nakikalkalay sa idi ka ni Julius.
Ha? Makaburing mo tawan na na. Manula ang matatawan anag din na kayo, anak ko. Di kay mapukawan itinamnama. Ited to ti apo day takada kayo. Urayin nyo laeng. Ay nananang, jakon namnamaan na dumteng pa'y dayta. Ay, pampanunutok pa'y kiti na sinaan ni Julius. Anya, ay sus, pangaasi manak ko. Di ka agsao iti kasta. Nasaya at atao ni Julius. Di mo kumasaktan ti tao anang ipatagken ka iti kasta unay. Kas makita mo't, ar-aramiden na ti kabailan na, tapno maited na amin ti kasapulam. Makitinulong kakit di iti asawam saan aday ta sinsina ti ibagbagam, anak ko. Elvi, Ha? Roldan? kunak tumat. Si Kareta. Naimbag man ta nagkita ta dito paradaan. Kumusta kan? Ay, nasaya at latamat Si Kangay. Nasaya at kunam. Ngam, iti kasta alangam. Kasla na dagsen unay ti parikot mo. Saan mat? Adala pang panunutok. Kaano ka pa nagawid? Hindi na minsan nakalman. Nagbakasyon na. Madimat ng trabaho akanayon ti aramidan. Ay, wana. Mayat matlaang nagbakasyon ka tap na makainanakamat. Wan nga rod Bakit kasano? Dumagas ta pa ijibalay tagkapita pa Pagis istoryanta. Ay, kawan na. Awan matlakadwa kay balay ita. Maburing ak ngawan kadkadwa na. Kat, kumusta kayong matan itinobyam ngay? Awanin Nabayagan na nagsina kami. Ni, apay mat ngay? Talaga siguro asana da kami tinaituding para iti tunggal maysa. Da kayo nga Kumusta kayo matan iti asawang? Kasdilat ta. Aging gay ta awan paylat anak mi. Kasanumat ngamin. Kanayon nga awan ijibalay. Adayo a lugar tayan ti trabaho na. Sagpaminsan lang agawin. Narigat ti kasta. Awan lang aruden anak yo. Sa adayo kayo pa iti tunggal maysa. Ay, ditan pagsaritaan ti may papan iti dayta. Addala masair tiriknak. Tatalaga masursurunak, Roldan. Adakon, bakit? Ni, kunak man no saan pa'y analpas ti kontrata yo? Makabulan lang ang sipod ng rugi kayo? Saan pa'y? Hanggang nagawid ni boss. So, nakigida na ka nagawid. Ken mailiwak namin ken ka. Bakit? Anya? Arakupan ka man? Agdigos ka pa'y mat Kasla di ka nagdigos mo iti manung aldaw. Napudot ti ulom sakbaya pimanawak. Ita nagawid ak. Napudot lata ti ulom. Apay aya. Ay, di mon saludsudan no apay. Tama nga no di mo magustuhan ti sumbat ko. Kaano nga agsubli kay ti pagtrab-trabahwam? Talo nga aldaw ko ditoy. Makigidanak manen ka ni boss. Nagpaot mo tatalong aldawan? Nay, apayakas pati sa umngay, bakit? Saan ka kani ang naragsak na nagawid ak? Tsak amukan ka. Nakitak mo't nila kayo mo di kalman. Nagawid mo't gaya. Wen, kasubsubli na lang itagsapa. Kurak man o saan kayo nga okay? Talaga mo ta saan? Mapilpilitan naklaan. Anya? Idi pa ilan napalabas sa tawa na kayat ko sinaan day dya tao. Isumot lang awan anak mi. Saan kaya nagpa-check up? Ay, sana nakasapulan day ta. No adda di salamat. Ngamnawan, kasta talaga. Ay, wen gayam. Agsubli ka inton bigat iti Manila. Saan? Well, haro ti agur ore at trabaho ka dyan. Ay, no kasta nga ron. Masapol nga agenjoy tang agkuyog. Tadita mo no kaano manan nga agkita ta. Maray, nakitak mo ta nagturong ni Elby iti balay da Roldan idi na minsan nga aldaw. Ha? Nukasta, nagawi din ni Roldan dito'y lugar tayo. Wen maray, Dito yan nga agnaad. saan? Nagbakasyon laang. Nagpa-Manila itagsapa. Di mo't nagayan ayat dagi dya adwa iday. Wen mare, ngam idi dayta. Ngamapay nga ginggay ta ka madlawa close dalata.
Naistorya mo lang ti karo badaruldan amaya ti kakatawaan da. Kabayatan ti panagsarita da. Ay, Ah, angam sa bagay, awan mo kinidakas na nagkinumusta dalaang. Tidakas na ka nagsinublyan damanon. Tanay, anda mga rudasawa dyan anak maun. saan ang mabalin ang mapasamak day tamare? Jak ipalubos ngagbasol ti anak ko. Elve, pudno ay ang agkitkita kayo kin ni Roldan. Ado ti makakitkita kada kayo. Saan mo ta kanayo nanang? Namitlo laang mo. Apay ang masapol ang mapan ka iti ayan na. Si kamot ti mapmapan ijay balay da anak ko. Apay, anya launay ayat ti gaggagaraom ijay. Ay na, agsarsarita kami laang. Agkinumusta kas jay. Yibkas na dagiti parikot na. Kan ti parikot ko. Dagiti parikot mi adwa. Ammo manak ko, saan anasaya at ikastangar aramidem. No adaman rumbeng apangibagaam iti parikot mo. Dayta ket siyak, wano ni Julius nga asawam. Saan ket ajay ex mo? Agraman day taabanag, ikanyo pa iti Malaysia mo. Wan taamangan no day tanto ti pakadadailan ti relasyon nyo iti asawam. Nang runa ket adda na palabas yu iti dayjay aroldan. Awan dakas nga raramidan minanang. Da kayo lang tagpampanunot iti madi. Ikanyo iti dakas sa kay papanan tararamidak. Di kay kadi madanagan ta nagsublin ni Roldan iti Manila. Nay kita di ka agar aramid iti maikaniwas anak ko. Liklikam kuma ti agbasol. Hello, Roldan. Hello, Elfie. Anyang iti plano? Kaano sumurot ka dito Manila? Adda ka di pag naadakditan no bilang laan? O di agnad ka niti pagababanga. O sige, Kaano nga rin biyahe ka? Kailiw ka, Elfie. inton bigat. Sabdan nakto O sige. Sabten ka terminal tipos. Awagan na to, no da ka ni Jai. O sige nga ron, tagimpake akon. Oh, agya manak. Nagkita tamanan, Elfie. Adayo ka diti boarding house mo dito eh. Medyo. Ngam adda motor ko. Iso ti pagluganan ta. O sige nga ron. Amok amabisin kan. Iso ang nagluto ako iti paborito amasida iti boarding house ko. No kasta, kabisadong pala ti paborito ka masida nga aging kaita. Siyempre Naimbag ka pa'y, sweet ka launay kanyak. gaputa ay-ayatin ka nga aking gaita. No saan ta siguro ang nag-break idi? Amang ano adamot ten anak ta. Wen nga rod ngam saan na bale. Nagsabat man ng tidalan ta, Roldan. Madanagan mare. Jak makontak ti anak ko. Apay napananaya, maray. Jak nga rod mo mare. Di mo't nagpakada arimwar. Kan awan ti daduma akawas na ijay cabinet na. Napanan na nga tangay. Ay, anya ngayon ti baga kan Julius no agawin. Mamangan mo no si Morutan ka ni Roldan. Day tamat laeng ti atap ko mare. Ngam sapay la kumata saan. Diya kung maawagan ti asawak nanang. Sa dino ngayon tinapanan na. Pasensya kan barok. Jak nabantayan di anak ko. Oh, naumasiguron kanyak na Elvie nanang. Sa bagay, nabayagan ang adlaw ko at timam na iti panakilangan na kanyak. Gapo siguro iti kaawan anak mi. Isa limamiis ti asawa kanyak. Isa nga awan maramidak, no din akong ay-ayatan ni Elvie. Nasakit. Jak mabalin nga ipilit ti bagikan ko na. Sapay ko taagawid mo't laeng ni Elfie. Baro. Kita am ti result ti pregnancy test mo, Elfie. Positive. May sakon nga ama. No kasta, talaga ama si Kugak. Wen. Ang apaya kasla saan ka naragsak? Saan man? Naragsakak, Roldan. Ag-celebrate ta. Manganta itirwar. Groceries para kada kayo nanang. Ay na, agyaman aklaunay, Julius. Do atawadan tinapalabas sipod nagtalaw ni Elfie.
Nga malagip mo latamot tagpasyar dito'y balay. Saan ka nagbaliw, Barok? Wala, tanasaya at kayo latamot kanyak nanang. Kenda kayo, ti pamilyak. Amo yumet, ajak pulos na am mo nagiti dadakkel ko. Di ka madanagan. At daman wano awan titad mo kanyak. Kan oray adda parikot iti nagbaetan nyo iti anak ko. Ibilang kalatta kas anak ko. Takameng kan ti pamilya mi, Julius. Ay, Mari Teresita, nakitak mo tanaga po ni Julius di tabalayo itay. Imay nang itulod iti groceries, Maray. Ay, nanagkasat ka. Nadan kay timanuga nga nasingpet. Tawrain sukat anak mo. Dakkel at respeto na ken kakatugangan na. Kinapudno na. Maasyanak iti manugang ko, Maray. Amok atunggal mapan ijay balay. Kat namnamaen na amadanon na ni Elvi ijay. Ngem kan ayon amapaay. Ay, piman mo't nga rod Kat, kumusta mo't nga ni Elbay? Tinao di adamag ko kat nagpas ngayon. Ija ka mo itamare. Nabayag moten ajak nakasarsarita ti anak ko. Jak moten makuntak ti sigud anamber na. Amangan no nagsukatan. Adamad-madlaw ko, Elvi. Anya day taroldan? Kabayatan ti panaglabas ti aldaw. Madlaw ko asaan ko akarup-rupa ti anak ta. Ah, Awan na pulos imalaan na kanyak. At umot lang ti mangibagbagay ti dayta. Saan kun sama taputot ti anak ta? di ka kumamatag sawi ti kasta aroldan? Pasensya kan, ngam sabali ngamin ti marikriknak. Nagululima kaklang. Siyak ti masaksakitan iti kasta nga ibagbagam. Agpudno ka man kanyak. Siyak ka di ti ama ti anak ta. Unay kamatan. Kastapay lang ti damagamot. Amumot nga da napasama kiti nagbautan ta. Idi nagbakasyon kay di lugar tayo. Wala, ngam saan ka di anagawid mo't lang ni Julius iti dadya abulan? Ah, So pasensya kan. Ngam jak maliklikan ti agatap ka nagdwa-dwa. apay ang masapul nga aramidam ti kasta roldan. Pasensya kan. Ngam dahito lang ti amok apamuspusan. Masapol nga da maarami da proseso. Tapno maduktalan no pudno asyak ti ama ti anak tawo no saan. Apay pay lang. Kaya't kung agulimag ti panunod ko, mariribukan na namin. Saan ang may libak? Kaing ingas launay ni Julius ti anak ta. Pangasim ko maroldan. Saanan ang masapul nga aramidan ta ti kasta? Di naklapdan iti kayat kong aramidan. Nakasaganak nga gastos para iti dayta. Tapno agulimag ti panunod ko, kan amok ti aramidak. Kasanon no ni Julius ti maduktalan nga amana? Anya ti aramidam? No kastaman bilang ti resulta ti amin. Nasaysayat nagsinatan. Anya? Husto ti atap ko. Sana siyak ti ama ti anak mo. Pangasim, di na kami kumapapanawan, Roldan. Saan ka di nagsaritaan tanti may papan iti dayta abanag? Ano maduktalan asa na siyak ti ama ti ubing? Ang sinata? In sakripisyok ti amin para kan ka, Roldan. Amom dayta. Jak kayat ataripatwan ti ubing asaan met na nagtawad kanyak. Isong aging pagikan tapumanaw kayon. Di mo ipabaklay kanyak ti responsibilidad ni Julius iti anak na. Tasaan ko aputot dayta. Ay na, maragsakan aklaunay tanalagip yu tinagpasyar, Elvi. Ay na, nagkyutoy apo ko. Agsubli kami iti anak ko dito lugar tayo, nanang. Ha? Nagsina kami ka ni Roldan. Naduktalan na asaan nga iso ti ama ti anak ko. Ha? Anya ti kayat mo asawan, anak ko. Diyak mo ama si Kugak idi si Muro taken ko ana. Iso ni Julius ti ama ti anak ko, nanang. Anya? Ay na, sigurado ang maragsakan ni Julius no maamuan na dayta.
Pakawanindak ko mananang. No adaman rumbang apagkidawam iti pamakawan. Dayta ket ti asawam anak ko. Ay na, umay kumamanan ni Julius. Ha? No kasta? Umay dito ni Julius, nanang? Wen anak ko, ket oray di na ibaga. Amuklat ta atunggal umay dito'y balay. Ket namnamaan na nga adda ka amadanon na dito'y. Pagbabawyak ti panang panaw ko kankwa na idi, nanang. Saan pa'y anala daw ti amin, anak ko? Mabalin mo pa'y ti bumawi iti asawam. Sigurado ang mapakawan na kadayjay. Nang runa ket adda anak iyo. Kaano nga tanga umay pumasyar, nanang? Binulan ket nga agawid dito'y balay. No daduma maturog pa'y iti seledyo. Uray na dagsen ti basol mo kankwana. Ket mariknak ang mailiw lat na ti asawam ken ka, anak ko. Kumusta kan, Julius? Oh, agyaman ak ta nagawid kamutlangan bakit? Sapay la ko mata mapakawanak. Namayagan na napakawan ka. Kailiw ka launa yan. Mano atawan na di ka nakita. Saan ka pa makontak? Amo ka na dagsan ti basol ko kan ka, Julius. Ngam, nasayat kalatta kanyak. Kada kami kaninanang. Gapo ta iso ti may parbeng. Nakariingan to'y apo ko. Ha? Iso ka ni Daita ti anak yo ka ni Roldan? Saan, Julius? Sikat ti ama to'y anak ta. Ha? Di nakman rabakan, Elvi. Kasano ko maamapasamak ti kasta? Inyawid ko ti papeles a pamanak nagasaan ni Roldan ti ama to'y anak ta. Iso ang nagsina kami, tadi na maaklon asaan na apo to timpas nga iko. Anya? Diyak amo ama si Kuga kidi pimanawak. Kat sikat ti ama to'y anak ta, Julius. Kas makita mat, kayang ingas mula unay. Diyos ko. Karbon ka, ti anak yo, Julius. Agkaruprupa kayo launay. Oh, agpaiso ka ni Daito ya makit kita kan mangmangag ko nanang, Elvi. Wen, Julius. Kat agyaman nakta si dadaan kalata mangawat kada kami. Ay-ayadan ka. Sorry talaga. Ay ayatin ka met, asawak. Oh, ubak man ti anak ta. Umay ka anak ko, ha? Patpagin kayo, nay. Bakit? Mga baruanan tayo. Wen, kat ikarik ajakon aramidan ti naramid ko iti kalabas. Adda kamot gaya man, Joshua Apaw. Sa dino tinagapwam. Day off mo itasan ka day. Di ta kabangi ba nga barangay, Lola? Napan ko sinarungkaran ti gayem ko. Agina na kang arudan. Tamangita sarak iti kanam. Agluto ak iti paboritum asidaan. Nagkasata ka talaga tada kahit tinagbali na lolak. Sipod pimusay ni nanang kan nangasawa ni tatang iti sabali. Kat adda kayo amang supsuporta kan mga aywan kanyak. Bana kapag yamyamanak launa iti Diyos. No sana gapo kadag iti sakripisyo yo. Amang sa anak-anak katurpos iti kulehyo. Rumbang lang aywanan ka, Apok. Saan ang mabalin, abaybayan ka? Di kayo madanagan, Lola. Tainton nakapsot kayon, kat saan kayo na makapagtrabaho. Siyakmat ti mga iwan kada kayo. Nagsapa ka mat arumwar ita, Apo. Ado ti maaramin iti pagtrabaho kita, Lola. Un gayam, nangidulinan nyo iti uniform ko. Awan mo tan iti cabinet ko. Aday jerwar, Apo. Mabiit laang taplansya, Siya kon, Lola. Ituloy yu ket iti maturog, tanasapa pa'y mat. Siya kon, Apo. Tapno adda oras mo amangan. Tapno di ka mabisinan iti trabaho. Agyaman at nga ron, Lola. Ay. Aguyik kayo matan.
Mani ka ditirik na yo? Ay, awan da ito, apok. Di nakpakadanagan. Sigurado kayo? Amangan mo't no darik-rik na nyo kat di yuli ibagbaga. Okay, aklang, apok. Di nakpakadanagan. Mabiit laang taalaag ti uniform mo itirwar. Ada ko, Lola. Nakaturog mo't gayam ni ti sofa ni Lola. Agore ka. Apaya kasta tilangan ni Lola ang nakaturog. Lola? Lola? Saan samot tinagang angas ni Lola? Lola? Lola! Hello, Joshua anak ko. Nakaawag ka may. Awanan ni Lola, tatang. Natayan. Aniya, kasano ana pasamak na ita? Nasang patak ang nakasalungay ngay dito balay. Aniya, sige, pumayak nita, itamot laeng. Bye. Sino timawag, Pedring? Di ka dinalaing nga anak mo. Anya timbaganakan ka. Dimawat manan iti kwarta. Saan na kwarta tigapuna no apay ngay mawag ni Joshua? Mapanak iti ayanda itamot laeng. Anya? Sa dino tinapanan ni tatang nanang, apay nga awan diti balay. Napan iti ayan ti inatim mo na nga asawa na Apay anapan ijay nanang. Natay ti inaday di mo na nga asawa na. Anya? Akat, apay nga rin kasta ti Jaryo. Masurunak. Ita niya kumaaga po ang mapanpaylaang ijay. Ay, nanang, syempre, ada nagkadwaan da. Di ko na ni tatang kanyak. Nasaya at ti inaday di Auntie Cecil kan kwa na edi si bibiyag pay. Awan bibiyang ko kadagitatat tao. Nanang, di kay kumagbalin aman naging bubukod. Ingkalay sana kayo lang arudan ni tatang. Ay uray pay. Di ka agsaw iti kasta. Tawad amom, Isabel. Ita tanay tabunan ni Lolam. Ano ti plano, manak? Agnaid ka kadipay ditoy? Diyan mo, tatang. Amangan no kayat mo ti agnaid iti balay? Awanan ka duam ditoy. Amangan no ad-ada ang mailiw ka ken Lolam no ditoy ti pagnaadam. Mabayinak kan antimayta, tatang. Di ka madarakan. Siya ti makaamong agpalawag ken kuana. Sigurado nga damay bagana. Nakababain no ipilit ko ti bagik. Awan rumbe nga pagbain na manak ko. Nasaysaya at no ijibalay ti pagnaadam. Tapno makaduwa ka met No ngay, iso ti pangrugyan ti saan nyo apag kinaawatan ka ni ante. Di na ngamin kayat nga agnaadak idi balayo, tatang. Sabali itan, anak ko. Ngala, aging pakikakit din. Ta agkuyog tan nga agawid iji balay. Dakkal tinagbaliwan ti balayo, tatang. Nanayunan ti kwarto na. Wen, anak. Nagtinulungan may kan ni antim amin na ito'y. Na ito'y ti agbalin na silid mo, anak ko. Agyaman tatang. Adda pa yung silid ko iti balayo kanante. Wen ata, anak ka may. Ano sampay ti silid mo, Amo ka nalawlawa ti silid mo iti balay day di Lolam. Tinapatag. Adda pagturuga kan makadwa kayo pa'y datang. Sipod nagkalay sa kayo kan antimayta. Saan kayon anak kadwa? Day di Lola akanayon ti kadkadwak. Aramidag ti amin nakabalak. Tapno makabawi ak kanagit tinagkurangak ken ka, anak ko. Ay na, nuapay mat ngamin a pinagnaid na paylaeng ti anak day ti Cecil dito'y palaya. Makapasuron at talaga. Ay, apayin ba kahit apay ngagdabdabog ka? Agtal na ka, Pedring. Napudot ti ulok. Anyamanan ti pagpupunutan ti ulom aya. Agraman plato, mairaman iti unget mo. Apay aya. Kasano? Pinagnaid mo paylaeng tinalaing nga anak mo dito'y balay. Nasakit ti matak ang makakitkita kan kuana no amumlaeng.
Awan matmatay nga aramidan ni Joshua kan ka. Isuupay ket di apapakpakan ditoy. Nagngina lang arod aminen ang magatang ita panawon. Di ka ka di madanagan. Tadamot na talgad at trabaho ti anak ko. Basta masuronak. Maipalagip ngamin kanyak ti imo ng asawam numakit-kitak ti anak yo. Nabayagan anatay day di Cecil. Di mo kuman iraman jay nabayagan at di maga. Basta masuronak. Masursurunak, Pedring. Nanang, apay ka di akasta kayo. Di kay katagyaman tananayunan tayon dito'y balay. Kasano ajak masuron? Kat ni tatang mula ang tinagdesisyon. Di namat dinamag no kayat ko wano saan. Nasaysaya at matlaang no agnaad ni Manong Joshua dito'y balay. Tapno adda tayo akadwana. Katkatay laang day di lola na. Kaasimot magmaymay sa langit di balay da. Saan tayo akasapulan ti presensya na iti dayto abalay? Isu nga rudag kasapulan iti presensya tayo kadatatang nanang. Isu tag kasapulan iti pamilya pagkamangan. Diyo ka di maawatan dayta. Adula amin mo't nga bagbagam Isabel. Ipamay samket di ti atensyon mo iti panagadal mo. Nanang diyo kumayimot ti presensya ni tatang kankwana. Taama namot ni tatang. Nakaidasara kon iti pangaldawan tayo. Ayabam tinalaing nga anak mo tamangan tayon. Joshua anak, umay ka tamangal daw tayon. Huwag tatang, mapit lang, tayo lupas ko tira ramida. Right. Timakder kamot bakit? Papanam ngay. Kunak man numangal daw tayon. Iti salas laengan ti panganak. Alaek ti kanak ijay. Sa anak akomportable dito'y lamisaan. Nasaysaya at no agsasango tayo amangan, bakit? Apay aya nga ipilit mo ti kayat mo si Kapedring. Si kalatta kanayonan ti masursurot iti dayto abalay. Grabe ka mo't. Ay, anyan ti kasta nga ugali ti asawak. Nay, nakapasyar ka mo't mayta. Kumusta ka mo't ngay? Kastilat ta amare. Napintas kan sexy latta. Uray mais-stress. Anya kumamot ti pa ka-stressam kat dakkel mo't ni Isabel nga anak mo. Nilakay ko amare. Pinagnaud nakit din jay anak na ijay balay. Di na pa'y sinaludsod no kayat ko wano saan. Ay masuronak amang kitkita kan kwa na ijay balay. Isugayam day jay tay anak na iti mo na nga asawa na. Tay natayag kan gwapo ang nakita kiti paraangan nyo idi na minsan. Gwapo ayamot day jay mare. Katuin mo't, kasla artista ti langana. Wen no adayo. Tatang, ada ipapaabang da abalay iti asidag. Boarding house. Kayat ko mga abangan. Di mo ka di kayat ti agnaid dito'y anak ko? Kanayo nan ti panagsubangyo kan ni Auntie Mayta, gapo kanyak. Diyak kayat asyak ti pagtaunan ti sanyo apag kinaawatan kan ni Auntie, tatang. Kas gaya talaga ni Antem. Makaunget no kontraek ti kayat na. Di kay madanakan, tatang. Maawatak mat ni Auntie. Sa maysa, kabaalak ti agbukod, dadamat na talga na trabahok. Ngala. Baka mo ka nga ron no kasta ti pangedeng mo, anak ko. Ne, adda ka mo't gaya man, anak ko. Nanang, agmay-may sa kayon samot diti balay. Napananda tatang kan Joshua. Intulod ni tatang mo ni Joshua iti boarding house apag-akaran na. No kasta, talaga pinatuloy na ti panagabang na. Wen, anak ko. Isumot la na ragsak kayo manan Siyempre, awanan ti pa ka-stress Ay, di kay lamaasyan kini Manong Joshua. Kasapulan na ti presensya ni tatang. Ngamyimot yupay. Ay, di kay ka di makonsensya. Yad adayuyo ti tunggal may sa kadakwada. Diyak kayat nga adda ka innagaw ta iti atensyon ni tatang mo. Period. Umayak manen, Mariconi.
Nay, si kamot gayam, mare. Sumrak ka ah. Agyaman ako, mare. Nay, mayat sa ti aldaw mo ita ah. Taawanan ti pa ka-stress ak, mare. Awanan ni Joshua ijay balay mi. Ni, napanan nang hay. Imakaroon iti pagabangan na abalay. Naimbag nga rod, tanang rik na tiloko. Ay unay kan ayamare. Apay aya kaguram launay ti putot ti asawam iti imo na nga asawa na. Kat madlaw mo anasaya at atao day dya abaro. Namin ado nga minan anakaluganak kat nakaistoryak. Nadayaw mo't nga agsasaong. Nasayaat, no nasayaat. Anya kumaita. Basta ti kapatgan kanya. Kat addan peace of mind ko. Ne, apay anak ka formal dress ka, Isabel. Adda papanan mi kadagiti ka eskwelaak nanang. Early celebration ti pa nagturpos mi iti mabiit. Amo ka din ni tatang mo ti may papan iti day taabanag. Nagpakada kitayan nanang. Si kalangan ti pagpakadaak. Anya nga oras ti panagawid mo nga eh. Ay, jak pa'y sigurado nanang. Awagan kayong tulaangan ah. Mapagtalkan ka di mo lang dagiti kakadwa manak ko. Wen nanang. Malangarod. Palubusan ka ngam agan-anad ka ijay ah. Di mo liplipatan ti umawag. Tengat rabiin. Ngam di mo ila umawag ang jay anak ta. Abangan no di na pa'y nakadanon, bakit? Imposible mo't ah. Anya nga oras ang nagrubwat da itay malam. Panasaman nga awagan. Di mo nga rod sumungbat. Agraman text ko di na matreplyan. Ay, makapadanag mo't da itay nga anak ta. Nay, handa umawawag bakit? Ni Isabel Samuton na ita. Ni Jenny mo't akaanak ak da ito'y. Hello, Jenny. Hello, auntie. Nadamagyo ka din tinapasamak ka da Isabel? Napasamak nga. Nadisgrasya tinagluganan da. Intaray da ida ida hospital ka dagiti kakadwa na. Anya. No ambok lakas to'y ti mapasamak. Tiyak ko ba pinalubusan ti anak ta si Murot ka dagiti ka eskwelaan na. Di mo pa basulan ti bagim, bakit? Di tayo nagayatan ti kastya na pasamak. Anya ti ko na ti doktor itay. Masapul ka no ang maopiraan ti anak ta iti kabita na panawain. Nukas ta, dakalagatan ti kasapulan tayo lakay. Di ka madanagan. Aramidat ti amin nakabalak para iti anak ta. May remedyo ti kwarta. Kumusta ni Isabel tatang? Masapul na maopiraan iti kabita na panawain. Sa nakaro ti donor ang nasagrap na. Dakalagatan ti kasapulan mi ita anak ko. Kaya't ko ti tumulong iti kabsat ko tatang. Ibagayo lang numano agatan ti kasapulan nyo. Ada paggasgastusam anak. Kasano nga roden ti balay nga ipatpatak dermaw. Itantan ko pa'y lang tatang. Unaan tayo ti kabsat ko. Agtitinulong tayo. Tapno agimbag ti kabsat ko. Mangted ni Joshua iti kwarta apag paopera ti kabsat na, bakit? Anya, agyamanak, naimbag laang ang dada ni Joshua nga anak mo. Si dadaan lata tumulong iti kabsat na. Nasingpet ni Joshua, kan masyan launay iti kabsat na. Isabela, nako. Nanang. Agyamanak na nakariing ka na nako. Itay pa'y nga urayan mi ti panagriing mo, anak ko. Nakaring mo't gaya mo ti anak ta, bakit? Kaririing na launay lakay. Ay, agyamanak, Diyos ko. Agyamanak ta di mo binaybayan ti anak ko. Pasensya kayon. No pinagdanag kayo, tatang. Nanang. Di mo pampanunutin, may papaniti dahi ta abanag anak. Aginanakakit di, tapno agsubli adagos ti pigsam, anak ko. Agpaimbag ka. Wen, tatang. Agyaman na kititulong mo, manong.
Dakkel ti utang ko anay bag-anakam kan ka. Ngam di ka madanagan. Tano aging bagak, agbayad aktukan ka. Awan na nyaman na, Isabel, ading ko. Ngam awan utang mo kanyak. Iso nga awan rumba nga bayadam kanyak. Saan ang nagsingsingir? Manong, Bay amon day jay, tatulong kun ken kaakabsat ko. Sana balay tati kwarta, masukatan. agyaman na ka talaga kan ka, Manong. Tauray dakas ti trato ni nanang kan ka idi. Di ka nagduwa-duwaan ng tulong kada kami. Nagsaya at kaakabsat. Sapay la kumata saan pa'y analadaw ti amin, Joshua. Sapay la kumata mapakawan na. Siyak tinangya dayo iti amam kan ka. Pakawanan na kuma, anak ko. Nabayagan na napakawan kayo, ante. Maawatak, no saan kaya komportable ang makakitkita kanyak. Agyaman nak ta maawatan nak. Ngam na amiris kun ti bidot ko. Kat ikarik amanipod ita. Ibilang kamutan kaspud nung anak ko. Sapay kumata ibilang nakmat kaspud nung inam. Awan pari ko titiday tante. Di ka madanagan. Inutan mi abayadan ti kwartam. Utang mi dayjay kan ka. Saan, ante? Tulong ko dayjay kada kayo. Amog ti kasasadyo. Kan may saan pa yan nakapagturpos ni Isabel? Ado pa iti paggastusan nyo. Ayun, napagsaritaan min iti amam daytoy. Numabalin, agsublikan ditoy. Agnaed ka manen ditoy, anak ko. Tapno makapagden na kayo manen iti amam baro. Kat makabawi akmet kan ka. Iti madi nga impakpakitak iti kalabas kan ka. Sige, ante. Kayat ko. Tanabayagan nga inararapaap ko ang makaduak manan ti amak. Sa dino tinangi kargamit ti uniform ko, ante Biring. Adda iti kabinet mo, Anton. Awan mo ti jay. Nakahanger, nakong. Na kayo man langan ti mang sapol, ante. Itay pa birbiro kang awan mat. Inwara ko kumaano adda. Mabitla ang nga raw ta siya kun ti mga labarok. Ni mami, remor ka din? Nasa parimwar ta da ka no meeting da. Ala, agawaan nyo nga rin ti mga ala iti uniform ko. Tapno sana ka maladaw iti klase. Kasapulak ti kwarta, mami. An-anuam ti kwarta, anak ko. Awanan allowance ko, kan ado ti babayada kiji pagadalan. Mano ti kasapulam, aya. 10,000, mami. Anya, an-anuam ti kasta kadak kalagatad. Kat allowance ko kan pagbayad ko iji pagadalan. Nagado ti mabayadan iji school. Ay, ala. Ipalagip mo inton bigat. Ang mga numalipatak manan. Agkapi kapay ading ko. Adto ti tinimplak akapem. Agyaman nak manang. Itay pay aming mingmingam tiladawan nyo kanagitindwang ampun mo. Nagpartak ti panaglabas ti aldaw manang. Kaano laeng idiinampun ko datrina ken Anton. Ita, kolehiyo dan adwa. Manuabulan laengen kat agraduardan. Ay, bumakbaket matanda tao. Kasta talaga ading ko. Saan tay amalapdan ti panaglabas ti aldaw. At iti regalo ken ka para iti panagturpos mo iti kolehiyo, Trina. Ay, agyaman nak, mami. Daytoy mo ti para ken ka, Anton. Agyaman ak, mami. Happy graduation kada kayo, adwa. Agyaman kami ititulong mo kada kami, mami. Awan anyaman na. Pagrebengak ti mang paadal kada kayo nga anak ko. Kumusta nga iti trabaho nga inaplayam, Anton? Naawat ka kadi? Wan manang Trina. Kalkalpas lang ti interview itay. Ngam naawat akadagos. Wow! Congrats nga rod na! At damat lang nga natalga na trabaho. Sika nga, kumusta ti application mo iti may sa asikat na kumpanya dito lugar tayo? Nakapasa akiti mo ng interview.
adamanin sumaruno. Ngam, amo kadakkel ti tsansa maawatak. Nukas na nga ron. Congrats in advance, manang. Thank you, ading ko. Naimbag ka pa ay karidad, ading ko. Apay mo't anay bagam ti kasta, manang. Gapot adon, tinatulungam. Ado nga minti kwartam. Saan nakas kanya ka mamirmira o taklaang. Hindi mo sawin ti kasta. Ta saan ka abay-bayan, manang? Tano saan aga po ititulong mo kadagiti dadakkel ta idi? Saan ako maanak kaadal? Pinagsardeng da kadagiti dadakkel ta idi nga ag-eskwela, tapno matulungam ida. Isu adakkel ti na itulong mo kanya. Kat adda aklaang met dito'y amang tulong kan ka. Isu ano adda ka sa pulam, ibagam laeng kanyak. Agyaman na ading ko. No nakiasawa ka siguro, may mayat manan. Sipod pa'y idi. Talagang awan planok ang makiasawa, manang. Isu nga rod anang ampunak laengen. Kat ita, nakaadalun nagitidwa nga ampun mo. Wen, kat isudan to ati mangituloy itinarukyak, manang. Isudan to metlaeng ti tumulong kadagiti agkasapulan iti masungad ngal aldaw. Nay, hada ka mo't gaya man karidad. Ay, makabanog, manang. Nay, anya ti kayat mo nga inuman, tayalaan ka. Inton madamdamalaengan. Daanton kantrina, ayanda ka di. Ay, sanda pa'y mo't anagawid. Ang mga no nag-overtime damanan iti trabaho da. Wano saan, amang ano andamanan ti outing da. Wano simurutan da, katrabahuan da. Ay, nairuamdan iti kasta panagbiag. Tunggal agsweldo da, gastusin da amin. Wen nga ro da. Dua atawanan ngagtrab-trabaho da. Ngam awam pa'y pakakitaan ti sweldo da. Unay nagijay nga anak ko. Di dan samot ammo ti agurnong iti kwarta. Puro gastos ter aramidan da. Manang Bering, makaturturog ka ka din. Saan pa'y mat, karidad? Apay aya. At tugaw tapay lang harod dito iti rasa. Taday pagakan ka. Anya day ta ading ko. Manang, nabayagan a panawen asikat iti multulong kanyak. Isoan a panunot ko ti agsubad iti kinaimbag mo kanyak akabsat mo. Sa anak mo't ngagkidkid daw iti subalit. Wano bayad da kita ading ko. Agipatakderak iti balay mo, manang. Anya ay isaanan. Tapno adamot mako na abalay mo, ah. Jakon ka sa pulan ti balay. Bakit ako nading ko? Kan may sa, agpadatamat nga awan asawa na. Idunar mo kit di manen kadagiti agkasapulan dayta. Tapno mapadasam mo't ati maadaan iti balay, manang. Amok dagiti sakripisyom tapno matulungan na. Sika ti mga asikaso kanyak. Kan kadagiti ampun kuno kasta nga adda trabaho. Umdasan kanyak ti panagnaed ko dito mansyon mo, ading ko. Basta mangipatakderak iti balay mo. Kan saan ang masapul nga inaldaw ti panagtrabahom dito'y balay. Dakkel mo tandaan ton kantrina. Isuda mo ten ati agluto iti kananda kan mangilaba iti murangda. Wala, si kangarog ti makaam mo. Noan niya ti pangadeng mau para kanyak. Si Kati masurot, ading ko. Nangag ko ti saritaan da mami kan antibering itay agsapa manang trina. Anya ti nagsaritaan da? Agipatakder ka no mat ni mami iti balay para kenkwana. Anya? Ay, sana mabali na. Makibingay kit din iti tawiden takuma. Wan nga rod Uray ampun talaan. Dakdakkel lat ti karbangan tayo ti sanikwa ni mami. Gamdaya kapsat na. Ay, wala. Makadlawa ka talagan. Tila mo't mait itad ni mami iti dayja kapsat nan. Kat dayja imat nga antibiring. Awatan na mat amin. Ay, ang mga no dita mapupuutan kat maibusan ti kwarta kan sanikwa ni mami. Gapo iti kaiitad na kan kwa na.
Agi patakder kayo mat gayam iti balay ni Auntie Biring, Mami. Wen, tapno adda pag naudan na. Bakit matan ni Antiyo? Saan ang mabalin nga iti tungpal biyag? Kat ag naud dito'y balay, tapno pagserbyan na tayo. Kasapulan na matan ti inana. No kasta, saanan nga trabaho ni Auntie Biring, Mami? Saanan, anak ko? Kat mangala kayo nga rod iti baro ababaunan. Panagkunak, saan tayo nakasapulan ti babaunan? Amuyo matan kan anton ti mga sikaso iti bagbagiyo. Anya? Mami, nakitak niya Auntie Biring iti silidyo iti kalman. Kat anya ita, anak ko? Panagkunak, paginteresan na dagiti alahas yo, Mami. Anya? Ananun na kumadagiti alahas ko. Kat saan mat amahilig iti kakasta? Jakam mo, Mami. Basta bantayan nyo ti kabsat yo. Ang mga no di yung mapupuutan kat itaray na amin ang kinabaknang yo. Sana kasta ti kapsat ko. Di na maaramid ti kasta. Di yun lang mo No kinabaknang ti pagsasaritaan at daragiti agbaliw ti ugali na. Anya? Naksayan nga agpayso ti alahas ko. Tinasayaat. Agpakabitak iti CCTV dito balay. Ngam ilimod ko. Awan ti pangibagbagak. Nas ka na maduktalak no asino ti pudno nga agtatakaw. Nay, adda ka magayam dito silid mo. Itay paasap-sapulan ka, karidad. Wen, busy ak, tada kayat ko amaamuan manang. Kayat mo amaamuan nga? Wen, kayat ko aduktalon no asino ti pudno at traitor dito balay. Adda ka di masapol mo manang. Ay, kwa, saludsodak kumano anya ti mailuto a pangaldawan tayo. Nagpalingki ak itay. Adda karne nateng kanda duma pa ay. Makaamu kalatan manang. Sa anak mo't anapili iti makan. Nalang arod, panawan ka pa'y dito eh. Kunak man no nakasaritam ni Mami Anton. Un mo, imbagak apaginteresan ni Auntie Biring dagiti alahas na. Apay nga rod nga imay ti engineer dito balay. Desidido mo't ni Mami amang ipatakder iti balay para kan Auntie Biring. Yabay na paimot dito balay ti ipatakder na. Mano ti budget da? Diyak mo Taadayo ti ayan ko idag sarsarita da. Ngam, nakitak ti kwarta nga inyawat ni Mami. Ado day chay. Diyak la masigurado no mano. Inasitgam ko maida atap no nangag mo ti saritaan da. Ang mga numakadlaw ni Mami no aramidag ti kasta. Ngam may salaang ti masiguradok. Milyones ti budget ni Mami para iti dayta balay. Ay nagyaman naklaunay ading ko. Nalpas mutlaangan ti balay ko. Magustom ka di ti disenyo kan kulay na manang. Magustuak launay Nagpintas. Idiubing tayo pa'y lang arapaap ko ti maadaan iti kastoy a balay. Diyak pulos ni namnama. Asi kagayam ti makaipaay kadagiti arapaap ko ading ko. Dito'y kan nga agnaed manang. Kumpletuan tayo laang ti gamit tapno saan ka marigatan. Ay na, agyaman akmanan Ag-enjoy kan ag-relax ka matan manang. House blessing ti balay ni Auntie Biring ita. Di ka kadimapan? Saanan? Nakitak mo ito na itabalay. Nagpintasan niya. Kompleto pa iti gamit na. Kinumpleto ni Mami ti gamit na iti balay na. Ay, dakkelan na ti gastos ni Mami iti dayta. Sana bale, tanong matay ni Auntie Biring. Awanan ti dadu mga agnaed iti dayta abalay. Awan ba't anak na pangipatawidan na? Ay, wanan niya. Ay, saggay satan ton. Ano kaskasanaw? Kukwak ti balay ni Mami. Kukwam mo ti balay ni Auntie Biring. Wana. Bakit dan nagpadpada? Di dan agbayag dito'y lubong. Awan ka di trabahom ita, Trina, anak ko. Awan, Mami. Day off ko ita. Ala, sikapay nga rin ti makamu dito'y balaya.
Papanan nyo ay ha? Mapanak di taayan ni Antimbiring. Sigurado nga ikan namanan iti kwarta day ta akabsat na. Oh, apaya kasta ti panangkitam kanya. Ay kwa, awan mami. Ala, mapan kayo latan iti papanan nyo. Ijayak matlaangan ang mga aldaw. Agluto kanto iti kanan nyo ken ni Anton. Kumusta ka mutan, manang? Agin enjoy ka kadimot laang iti baro abalay mo. Sa anak unay amarigatan, tado mo ti ginatang mong appliances ko. No kasapulam ti kwarta, itex nak manang. Wano saan mapan ka di tabalay, tapno saanan ang masapul nga trabaho ka. Dakkel tinaitulong mo kanya kiti. Panawon mo ten tapno subadak amin a sakripisyong kanya. Ay, naga sa taklauna ita si ka tinagbalin akabsat ko karidad. Uray siyak mo't amanang. Nagasatak ta tinulungan na kiti. Dakkel ti utang ko ana imbagan akam ken ka, manang biring. Di mo't ten sumbatan ni manang ti awag ko ken kuana. Mami, apay akas laborido kayo. Ay, di mo't ngamin sumbatan ni Antimbiring ti awag ko ken kuana. Okay laeng mo't idi na minsan anapanak iti ayan na. Ang mga nubisi laeng. Anya ko mati pa ka kumikuman na, katawan mo't trabaho na. Sa maysa, uray busy day chay, sungbatan na latamot ti awag ko ken kuana. Kat urayan yung ti text na? Ay kadwaan nakman tamapanta iti ayan na. Sa bali ti agparparik na kanya. Hello? Ako pa ngayon mawag ka manang Trina. Hello, Anton. Natayin na ang tibiring. Anya? Apay, anyat napasamakin ko na. Tsaka mo Nasangputan mi mata nakasalungay nga dito'y balay na. Ngam atapon ni mami ana atake. Tasigod ka no gayam nga da sakit na iti puso. Anya? No kasta, awan nga ruden, ati ka inagaw ta iti sanikwa ni mami. Ay, ala, di ta pala pagsaritaan day ta. Tama nga numangag ni mami. O sige, bye. Bye, manang. Nasayahat mo eh. Awanan ti kabingay mi iti sanikwa ni mami. Sipod pimusay na antibiring. Kimusim kayon, mami. Jak impagarop ang mapasamak ti kastoy kan antiyo, anak ko. Saan tayo mat nga igam tibiyag tayo, mami? Italaang ang ma-enjoy na tibiyag na ananamay. Ngamkas jay matan tinapasamak. Kat awan maramidan tayo no di talang ti pagpatinggaan ti biyag na. Mangan kayo kiti, tapno saan kayo amabisinan. Jakon marik na tibisin ko, anak ko. Mangan kayo ure basit laeng. Narigatan, ang mga day takit ti pakaalaan nyo iti sakit yo. Naimbag ko nam ata na tayo na iti abakag. Naku nampay, Anton. Awanan ti sagabal iti plano ta. Naibaga ka din ni mami no asino ti mang tawid iti dakkalabalay ngayon patakder na para ka ni Antibiring? Saan pa'y mo't? Angam, ibagam kidikan kwa na ata si kanti mang tawid iti dayjay. Tano siya kay, mabutengak nga agnaid ijay. Apay, kabutang mo ti alalya? Ay, no siyak, awan kabutang ka oh. Sayang da di abalay, sa pinagdakkel. Anyan, jak ninamnama ti kasjay amang ko kadagiti ampun ko. Didak nadlaw itay nga imbasidag kadakwada, bayat ti panagsarita da. Naragsak dagayam iti ipupusayan ti kapsat ko. Talaga sa bali ti ugali da kita. No idi kat nagululi makak, uray tinakaw da ti alahas ko. Ita, saanan? Kamali ti tao at tinulungak. Kamali ti tao at pinagtalkak. Adamadlaw ko ka ni mami, manang Trina. Anya day tamadlaw mo? Adumot tantikan kanan na. Kat bayam ano kasta ti kayat na?
Saan lang nga dita? Sa bali ti panangkit-kita na kadata. Kasano sa bali? Diyak man mo. Basta, sana ka komportable. Apay si ka, awan madlaw mo kin kwa na. Kwa. Di nakunay kasarsaritan no maipapan iti kwarta. Ngam, normal lang mat siguro dayjay. Amangan no saan pa'y anak ka move on iti ipupusayan ti kabsat na. Agyamanak ta nakaumay ka, lovely. Pagsaritaan ta ti may papan iti idun arko akwarta iti may nga orphanage dito'y lugar tayo. Agraman ti daduma asan ko. Sigurado ka kaditi dayta desisyon mo, madam? Wan, awan mo ti daduma apang ipatawidak. Agraman to'y balay ko kan ti balay ti kapsat ko. Numatayak, kayat ko amapan iti ima dagiti nasaya at ti panagpuspuso na. Amangan no adda maibaga dagiti ampon mo, madam. Diyak kayat ti agkamalimanan. Anyat kayat mo asawan, madam. Adda naduktalak may papan kadakwada. Kadya kayat amapasamak ti plano da. No kasta, isaganak nga ruden dagiti papeles a kasapulan, madam. Wan, tulungan nakmutla ang agsapul iti pangidunara kadagiti nabatbat ti asan ni kwakan kwarta. May mayaten no idunar ko, ngam ti ited ko kadagiti rupat kwarta. Dagiti kumadiserving at tao ti pilyam. Diyak kayat nga agkamali akmanan iti matulungan. Dagitoyan ti papeles anasken apirma ang madam. Kompleto ti beneficiary. Kaaduan ket orphanage. Ti daduma ket foundation. Agyaman naklaunay iti panangasikasom, lovely. Awan anyaman na, madam. Bayam, mangtedak to iti gungkunam. Saanan, madam? Pakaragsakak ti tumulong. Ikan kay ti gungkunam, taamok anataktak ka. Buto yan dagita papeles tapno mapirma akon. Nasken ang makasarita ta ni mami. Apay ka di, anyat na pasamak. Idunar na ti kwarta kan daduma sa ni Kuana. Adda papeles sa pinirmaan na itay awan ka. Anya? Amang ano pati to'y balay pag nanaadan takat idunar na. Ay, dayta ti jak mo. Ti mo na siguro. Jak nang tinagsaritaan day tagnagan iti lovely. Ngam nang ko amin, Anton. Adda ka numot papel sa pinirmaan nyo, mami. Di kay makapaglibak na nakitak day, Jay, mami. What? Pinirmaak dagiti papeles dagiti sanikwakan kwarta nga idunar ko. Agraman to'y balay. Iti kasta, ket nakasaganan sakbay apumusayak. Anya? Kasano kami mutan ngay nga anak yo? Da kami tirumbang apapanan dagita asanikwa. Saan kayo deserving a matulungan? Amokon ti pudno nga ugali yo. Amok anaragsak kayo iti ipupusay ti kapsat ko. Tapno masuluyo ti kinabaknang ko. Ha? Naklaat kayo? Tati amoyo? Jak amo dagita plano yo? No kasta, awan may patawid yo kada kami? Oray 5 aduling, awan ti maalayo. Napirma ak aminen a papeles. Pinagadal kayo mat. Usaran nyo kumadayta, tapno agbaligi kayo itibig. Di kay agbalin nga abusado. Kunak no da kayo ti mangituloy itinarugyak. Kat da kayon tumot ti tumulong kadagiti agkasapulan. Ngam nagbiddotak gayam. Iso apasensya kayon. Naupayak anaming pinsan kada kayo. Anya? Mami, pakawanan da kami kuma. Uwan, mami. Pakawanan da kami. Nung nakulaapan ti panunot mi. Ngam, pagbabawyan mi day diyang imbagbagami. Mapakawan kayo. Apay kit dinasaan. Ngam ladingitak. Nalpasan ti amin. Kat pangaasiyo ta respetuan nyo kumati desisyon ko. Sana bale. Tanakaadal kayon. Kat addan napintas at trabaho yo.
Umdas mat siguron dayta, ana itulong ko kada kayo. Ano sampay laeng daytoy tuyuken turon abalon mo ari na anak ko. Tawan kwarta nga ipabalon mi paykan ka. Saan da pay ngamin nga inted ti bayad ta inlakok aturon. Anyamot day tang ipagpabalon nyo kanya ako, nanang. Kababain akanan ni eskwelaan. Sapay puro kwarta ti balon dagiti ka eskwelaak. Anya nga karot anak ko, ano sampay laeng ano anya tadda. Sana bale, tano at danto paglakwan ni nanang mo itituron. At danton dalawan mo. Jak agbalonan. Agdawat aktulaangin iti gayim ko ani Feli. Apayakas naman ng tirupam asimrak dito'y pagadalan. Masurunak ngamin kadang iti dadakkel ko, Feli. Jay turon kan tuyo ti pagpabalon da kanya kon iti eskwelaan. Kat, apay, anya ti madiijay, kat naimas mat dagijay amakan. Kababain akanan diti pagadalan ti kasjay, Feli. Ha? Nukas na, awan balon mo ita. Awan nga ron. Ala, kat umay ka nga rod tapagudwaan ta ti balon ko akar ni ti manok. Ay, imbag ka pa eh. Ay, thank you talaga, Feli. Ano, ikanak. Apay, nagladaw ka na gawid rin na anak ko. Supay ko mati maitulong, mumit kininanang mga agbalkot itituron nga ilako na. At da ngamin inaramid may ijay pagadalan, tatang. Iso analadawa ka nagawin. Kasta ka di anak ko. Malangarod, ingkag sukatan taginaw kay di plataw. Aginawak manan. Katuan anak ko. Isulang mataramidam no sumangpot ka. Makauma mo ti kastoy. Alaman langan. Bumangon kan rin na anak ko. Ang mga numala daw kay ti klasem. Ingka mangisa ang iti kanentayon. Anyamatan. Di kay pala nag-isang mat. Ay na anak ko, maawatam kumamot atani. Isamsambot ko nga rod nga iluto da ito'y turon nga ilakok. Tapno masapa ak amapan mangisursor. Jak nga ron na mo dagluto. Balasang ka nanak ko. Nasken asurwam meten ati agluto iti kaneng. Nagaduman na sa uyon. Wen man langan. Ni mat nanang mo di aglaklako iti turon rin na. Umay ka, tasit kanta. Manjak, Feli. Mabainak amaamuan dagiti classmate ta ananang ko taglakla ko iti turon. Ala ka, apay nga ibain mo. Basta umay ka dito taglamang ta. Tapno saan da ta makita. Saan anasaya at nga ibain mo ti dadakkel mo, Rina? Rumbangkit di ko ma-proud ka kankwana. Tanagagat nga aglaklako. Umay kakit din. Mapantan iti classroom. Kanayon lata na maladaw nga gawid ti anak tateri. Ay, wen nga rod lakay. Kabut-buteng pay ita ti agpakarabi eh. Taado ti tambay aloko di tadaldalan. Wan nga ron na, makapadhana ka talaga na iti arena. Apay an narabyan ka asim mangpat. Naggapwam rin na. Kat iti pagadalan Nagpractice kami ngamin. Anyat masida. Adalinutok adinengdeng anak ko. Iso ti pangrabyan tayo. Dinangdang lang ka na yun ng tisidsidaan tayo. Ay na anak ko, anya ngay nga rod. Kat isulaang matiad na. Kan naimas da ito linutok. Taadalaok na amarungkay. Maalaing kaagsukatan. Tagidasarak tamangan tayon. Hi, Rina. Sino ka? Ape nga mom tinagan ko. Nabayagan na makitkita ka lumablabas dito store. Tunggal mapangag eskwela. Ha? Talaga abalasan ka na niya. Nakapimpintas ka pa eh. Sige, panawan ka pa Adda ka no meeting dagiti parents inton bigat. Ibagam to ka dagiti dadakkel mo. Ay, wen gaya man niya. Meeting da gaya magpaiso. Kat, apay ngay, di ka agawid. Nalpas matunti klase tayo. Jak pe agawid, Feli.
Masadsadutak ngamin tanakad adumot ipaparamid tayo balay mi. Kat, anya nga rod. Talaga akas na. Tapno makatulong tayo kadagiti dadakkel tayo. Masadutak nga rod. Mabalin ka di nga umayak pa'y langi di balayo. Mabalin mo't. Ngam amangan nubirukan da ka. Saan? Syakti makaam mo, Feli. O sige nga rod, intan. Tapno saan ta mamalaman. Rina anak ko, narabyan ka manen. Sa dino ay tinagkapwam. Napanak na ki-birthday siya yan da, Feli, nanang. Ala, numaminsan, di mon ulitan tagpakarabi ita delikado iti dalan. Ay na, kabalak ti bagik ko naklang nga rodan. Di mo laam mo anak ko. Aywan, adagaya meeting dagiti parents inton bigat iti pagadalan mi. Kasta aya, o sige nga rod, tamapanak to. Di kay man nagkawas iti kasla trapon Tapno sana kababay ni iti pagadalan. Di napintas ti ibado yun to. Di nginginaan na kawas. Anya nga rod ti mabalain, no awan kawas ti inam ang inginaan anak ko. Uray sana nginginaan basta desente. Ne, apay, mangitugot ka pala itilakom at turon iti pagadalan dari na bakit? Wen lakay, taisupay ti malakwat. Sigurado nga ado ti tao ijay pagmimitingan. Uray di mo ka adwan, napno saan ka amarigatan bakit? Wen lakay. Mangibabain na talaga dahil dyan ananang ko. Apay manan aya. Kasano, nangitugot pala itila ko na aturon ni iti pagadalan iti meeting. Tilagbain. Anya ngay kumatidakas dita. Mayat ket ti Tapno adda kwartayo. Adda itad na abalunam dito'y pagadalan. Mangibabain. Naamuandan aglaklako lang iti turon ti inak. Anyalat sa wandag iti tattaon ngay. Awan makitak adakas iti dayt na Rina. Pagsapulan ti inam dayjay. Iso adi mo sa wanti kasta. Makapasuron ngamin. Iti kasta pa nagsasaom. Kasla awan patag ti inam kan ka. Patpat-gagmat Ngam, mabainak lang amin amamuandang aglaklako iti turon ni nanang ko. Naimbagkan ka ata ado ti kwartayo. Tapno amom, apalan ka. Tanagagat ni nanang mo. Wen, ado ti kwartami. Ngam amom ka di, nga agdumati ugali dagiti inata. Ha? Ni nanang ko nagsadot. Agsel-cellphone laang igibalay tar aramiden na. Di na pa'y matulungan ni tatang kong agtrabaho. Anya? Wen, ngam oray kasjay. Ipatpatag ko latan ni nanang ko. Iso akabayatan asibibiyag dapay. Ipatag tayo ida. Tanarigat ni awan dadakkel na. Feli, sa dino ti ayan ni Rina, itad ko kumaday to'y turon a meriendaan nyo. Napanbiit nag-CR nana. Urayan nyo basitan. Saanan? Ibatiklatan kan ka daytoy balasang ko. Kanon nyo adwa dayta. Amangan ngamin no agungot manen no makita nak ditoy. Kan maysa, adapay ngamin papanak balasang ko. Sige nga rod nana. Agyaman nak. Hi, Rina. Narabyan ka man. Awan ka diti kadwam. Ni, si Kamanan. Apay ayan awan kadwak. Awan bibiyang mo. Damdamagak lang, met na awan kadwam. Tanog may saka. Itulod ka. Ha? Ay saanan? Kabalak tagawin na si Shak. Ditakan. Rina anak ko, apay, awan ka diti klasem. Aldawan, bumangon kan. Awan klase. Apay aya. Nukas na nga rod, bumangon kan. Takadwaan nak amapan aglako iti turon. Masadutak. Kan adapay papanak no madamdama. Bumangon ka kiddiditan, tatulungan ti inam nga glako. Adda nga rod papanak. Anya kayo mutan. Maalabay amon lakay. Syaklatan ti mapan aglako. Ni, anyat gagaram. Apay ngay may ka dito'y balay. Umayak man agtambay dito'y balayo, Feli. Apay, awan ka diti kadwam ije balayo. Adda ngam jakayat tagyan ijay ita.
Tati kayat ni nanang ko, kadwa ka mapanagla ko iti turon, kat masadutak, ken kababain, ang mga numakita dakdag iti kaeskwelaan ta. Anya? Ay, unay kan. Alangaron. Ngam dito'y kapay ha, tay tuloy ko ti aglabakan agdalos. Yak pa'y masangot ti makiin ni istoryakan ka. Ala, naiturog mo tin ni Rina dito'y tugaw. Ay, Rina, bumangon kan. Nagmayat ti maturog dito'y balayo, Feli. Awan disturbo. Wan, ngam kita ti aglawlaw o. Nasipngatan. Ang mga nubirbirukan da kan ije balayo. Ay, ala, wan ngagpaiso. Sige, agawid ak nga ruden. Wan, ngam kita ti dalan mo ah. Agan-anad ka tanirabiin. Wan, Feli, di ka mandanagan. Nairwama kun. Kan kabalak ti bagik. Lakay, madanaganak. Awan pa'y laang ti anak takat ni nasipngatan. Ala, tarumwarak. Inaksurutan no sa dino tinapnapanan na. Wan lakay, aganad ka atan nasipngatan. Ala, kaslada tao amang sarsaron no kanya ka. Rina, wait lang. Nagkita tama na. Kanayon, ti panagranata. Si Kamanan, apay asursurutan na. Nabayagan na kayat ka nga itulon. Ngamtimot niyo kayat. Isa sinurot ka. Kat itata dudwatan, maaramid konti kay kayat ko kang ka. Hansan, di nakasitgan. Agriawak man iti napigsa. Uray agriyaw ka. Awan makanggen ka dito, Rina. Anya? Oh my God! Ipatanak pangasim, di nagpagaramidan iti dakas. Masik ako makanyag. Kukuha kay tan, Rina. Oh my God! Di nagbaklayan, ibabanag, pangasim. Mapantay di ka sa makan. Tapno awan makakita ka tata. Mapantay. Hoy! Ipatamtam ako! Tatang, tulungan nagtatang. Awanan ba'y nalakay? Hindi ta kayo! Oh my God, anak ko! Apay, ano ta naramidam dito eh? Tatang, ibagtada kayo. Panggap na kagundawayan da Jalusyo. Anya? Oh, tawanan ba'y na lalaki? Dandani ka harudan, anak ko! Daytan ti bagbagami iti amamken ka. Kunami adi ka agpakpakarabi iti dalan. Ngam natangken to mga minti ulom. Anyang ay dandani kan na isagma kanak ko. Uwan nga rod, nanang. Ala, pag nakmamday ta anak ko. Amom tondo sumaruno. Di kan agpakpakarabi ewan. Uwan, nanang. Agawid akon, Feli. Mapanag ija ospital. Ha? Apa yan? Asino tina-ospital? Intaray da kano ija ospital ni nanang ko. Anya? Apay ka no? Naatake ka no, Feli. Anya? Saan na makapagna ni nanang mo, anak ko? Nakakasimot ni nanang. Apay nga isupay ni nakapasamakan ti kastoy. Nagadumot ama nagdakdaka sa tattao dita. Ngam apay atipay ina ka nakasingsing patlaunay. Ikararakta, nga gimbag tumutla ang tiinam, anak ko. Kumusta ngay ni Nana Terry? Na-stroke ni nanang ko, Feli. Kat saan na makapag na. Nukas na. Saanan ang makalako ni nanang mo? Saanan Ay, kailiw ko pa yung tilako na aturon. Nagsamit ka na imas. Ay, wan nga rod, Feli. Ngam, saanan ang makalako ni nanang ko iti merienda. Kan di natan maituludan iti merienda ta. Nasapa kamot anagawid anak ko. Wan nanang, tamo ka di mo kabaulanan tagluto. Iso ang manipod dita,
Siya akong agluto. Ha? Ay na, agyaman na ka na ko. Wen, nanang. Nang, mabalin ka di nga isuro da kang agluto iti turon? Ha? Apayan ako. Makapangpangan ka kadi iti turon. Kayat ko ang masuro, nanang. Takayat ko mati mapanaglako na awan klase mi. Sigurado ka, anak ko. Wen, nanang. Ado nga minti mailiw iti lako yo aturon. Iso akayat ko mutin taglako. Kan tapno makatulong kada kayo kan ni tatang. Maragsakan ak unay iti imbagam, anak ko. Agyaman ak, taam mo munti makitinulong ita kada kami iti amam. Wen, nanang. Kat pakawanan dak no saan anasaya at tinararamid ko iti kalabas. No nagbalinak asadot. Kan natangkan ti ulok kada kayo. Ay na, agyaman ak ta nakaamiris ka matlaang anak ko. Ala, isuro ka nga rod nga agluto iti turon, anak ko. Nasapa ka mo't nga nagreeng anak ko. Kat awan mo ti klasyo ita. Wen, tatang. Masapa ak ngagluto iti turon. Tay sursur ko no madamdama. Ha? Agisursuro ka iti turon? Wen, tatang. Tay supay ti paglakwak may tulong ko kada kayo kan ni nanang. Oh, ay kat, wala anak ko. Ay na, maragsakan ak unay iti makitkitak itaken ka. Di ka kumagbalin apadagsen kadagiti dadakkel mo. Kandi mo iday ka ni ti sakit ti ulo. Agsingsingpad ka katagtulnog ka kadagiti amin nga ibilindaken ka tapno napintas to titong palmo. Alaga gayam di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manen, ni Apo Diyos, timang tarabay kan mang bendisyon, ni Titonggal Maysa.